nya kasangakeun sadaya nanti keluarga besar mohon segala beuki sayunan nya mohon kaparayun sing sanu kapayuna mohon nyangakeun dina lagu baju loreng nu kasangakeun. Aya uli seberit pemangku hajat aya gitu aya nya Kang Alek ketua PPD Kutamana Aulis duduk nya Bapak Wakil Haji Nedi Bos Hamid Huis Adawang nya Bapak Hamid Kolai mohon aya au ayo oh indah sekali Bapak RK Kartiman ketua segala bagi sayunan reg page duduk di pinggir pantai Pak RK Kartiman ada dong sambil ku kenangkan Bapak ketua segala bagi solenang oh dipayun solenang teh baju roreng Abah Haji Elan pemangku hajat seorang solenang pangjalakeun solenang tak abdi Pak Haji Elan pemangku hajat pemakai baju roreng sikil lengkap dengan baretnya gagah berkas sambut sama solenang menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku sangat dikagumi dialah benteng negeri pasikeun Bapak ketua segala bukti oh indah sekali Abah Haji Elan pemangku hajat anu utami nah duduk di pinggir pantai Pak Haji Elan anu bager pemangku hajat sambil ku kenangkan Pak Haji Elan pemangku hajat oke abai alat berkarti seorang anggota sareng ringan di keluarga besar segala bukti memakai baju Abah Haji Elan kesepuhan lengkap dengan baretnya Pak Haji Elan apa napina cinta langsung kagak berkas Abah Haji Elan kesepuhan ngopong sangat menawan hati Pak Haji Elan kebanggaan Pak Haji Elan pemangku hajat Saibul Ben anu sayang sangat dikagumi dialah tong melengjang pembela negeri oh indah sekali pinggir pantai singkil sambil ku kenangkan di baju roreng beres seorang anggota memakai baju roreng Pak Haji Guntur Komalajaya Pak RK Karatiman anu bagus Pak Haji Elan pemangku hajat anu sayang panglaris di Abah Haji Elannya nuhun sangat menawan hati aulis alik dubi kebanggaan seluruh bangsaku sangat dikagumi ialah bebenteng
menangkan Pak Haji Nedi wakil ketua haturan deui seorang anggota memakai baju goreng langkah Pak Haji Elan dengan baretnya Pak Haji Nedi wakil ketua segala beki anu sayang sangat menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku anu bagus anu sayang sinjang kejeut nil lapan dasar nu kare Maija aya Bakuru dawang kaluaran Karawang Egot kenjang Kober terakhir kabayun Aulis duduk kabayun Kang Abdi Perkelan anu bageun deui anu mana aturan deui anu sayang Papa RK Karatiman ketua segala beki no bageun apa Ciguntur Kumaha Jaya aturan apa Jinedi anu bageun Kober terakhir Kang Aleng Kosamin Huis Aku Haji Nedi Bapak harga Kepada Haja Awakil Abai orang lompong apa Jinedi anu bageun aturan Bapak RW Araga anu bageun deui papayun apa RK Karatiman deui Haji Nedi anu bageun Bapak RK Karatiman ketua segala beki anu sayang sarengana deui Asamin Huis anu bager aulis bari papayun aulis berit anu bager payung orang lompong di sarengana RK Karatiman anu bager apal racik anu bager kapangayun di sarangan deui apal ragaci anu mana apal Haji Kaci anu bager kadesin talanggeng deui apal Haji Kaci kadesin talanggeng kapayun deui aturan kapayun Aki Rasta apal Haji Aki Rusuh Haji Nedi orang Harang segala bukti Bagi Haji Nedi di sarangan deui segala bukti apa nari panobageun Bapak RK apa nari Kartiman deui Ketua anu Bapak RK Kartiman Ketua segala bukti apa nari pacinta langgeng anu papayun Aulis berit segala bukti bayar Aulis berit Pak Haji Guntur Kumaha Jaya Mangku hajat anu bager Aki Rusuh Haji Guntur Kumaha Jaya Dede Bapak Dede Aki Rusuh Aki jangkung Aki jangkung yang beres da jangkung air karasa Haji Guntur anu bager silih sembeng katresna dapur agang dideung eta gual geol Haji
guntur komal jaya kual geol kuring aja kual geol apa Bapak Haji Nedi bicara mandeli wakil ketua sawah apa Sagala Beki. Anwar bagus Bapak Haji Nedi apa Haji Nedi anu bagus Bapak RK Kartiman Bapak ketua Sagala Beki sauyunan oh Bapak Dede Bos Padi anu bagus bunga dahlia mah anu mama bunga dahlia di Bapak Jilan orang apa ion bunga dahlia Bapak Jilan Aulis Berit Aulis Suharja pemangku hajat RK Kasta Bapak RK Kasta Bapak RK Kasta iya Pak Jilan RK Kasta Ahai Aulis Dede Bandar Padi Pucat warnanya Aulis Dede bunga malu-malu birik sini Bandar Padi dirinya Bos Padi Aulis Dede layulah sudah bunga impian layulah sudah bunga dahlia bungaku dahlia Aulis Berit Aulis Berit sauyunan Sagala Beki Roya Aulis Berit Ayah Haji Nela Ayah Haji Nela Sagala Beki Bapak RK Kartiman ketua Sagala Beki sauyunan RK Kartiman Sagala Beki Ayah Haji Nedi Bapak Wakil Ayah Haji Nedi sauyunan Sagala Beki Anu Royal Ayah Haji Nedi sauyunan Sagala Beki Rusuh anu bagus bungaku malu-malu merunduk pucat warnanya bungaku malu-malu ini dari Bapak Haji Nedi wakil ketua iya Bapak Haji Nedi aduh simpati wakil ketua Sagala Beki sauyunan Bapak RK Kartiman ketua Sagala Beki Bapak RK Kartiman ketua Sagala Beki sauyunan Pak RK Kartiman ketua Sagala Beki sauyunan Bapak Haji Elan apa nasihat Bapak Din sauyunan digoyang deh hai Bapak Din sauyunan do simpati Bapak Din Aulis Berit Sagala Beki sauyunan jangan deh digoyang
Bos Joni. Kalapuan dikatletan apa jalan anu mana Bos Joni, Bos Joni. bisa payung rasa saha tunggu-tunggu jadi siapa kulit selir koneng aja Wiwir berem-berem jawer hayang kopi susu nanaha atuh bati mumuran Senyum, senyum. Geblek hirup daek jadi runjang bisa gonta ganti jauh poho jeung poho di baju kakaran mana nu bagus Hai. Bapak Lurah Haji Kacip Kapayun. Bapak Lurah Haji Kacip Simpati Kapayun. Pak Lurah Kacip. Le. Pelurah dikasih pada cinta langkang anu mana Le. Kini ku telah kembali padamu Bapak Kadus Anang, Pak Kadus Anang. ku tinggal pergi Pak Kadus Anang Kapayun, Pak Kadus Anang. menanti memaju kasih